Basi ko wala wa kakai Heo kore ke hufanga mohenga hi tala whatapu o tau pekwha o atu pa mehen. Tala ngata e te o whai ki tua mama o atu ka ata mua e whainga maari e koe ni. Ke o atu ai tau polokalama koe ia whatufonua fo au ki he weekend. Malo mo e tau mao e ahoni pe malo le rei. O whapea ku le rei mea ko tau pea pe mi apina. Ngahi ngawe ko tau pea ku mo whahoko pe mi apina. Tau te whoki mai polokalama ni ngona i ke lava ha polokalama i he wike ku o si. Ko ngā koe taimia na ku wholau whoki mea e pia mi he wholau koe nei whahauko ki Amerika. Ka ihe ahoni ku lava ke maua piweni i he laineri ke ma whahauko atu e tau polokalama ko ia whatufonua fo au ki he weekendi. Ka take toki share tu pe tau polokalama ke tau wahe ma tau inasi koto api ai. I he whainga maari ko ni ko loto ke taitai le rei. Piveni piukala i he laine. Piveni malo tau mau e ahoni pia ku taitali rei koe ki he polokalama ko ia whatufonua fo au ki he wikendi. Patanga pia ku le rei ngā ue pe mihena whewhea ke piveni ki he wike fo au koe ni. malo tau lava solo. Koe. Aku malo tau mai folau. Koe. Koe ia. Kore te peke hufanga te pe whatapu e. Oka te whatala noa i he whakaukau e. Koe ngahi isi uo. Loloto i hea tamai mas whakaukau e kakai. Iyo. Koe whanuani o wange gogo malu matangi pe whanuati e. Koe. Ngahi ahoni. Ka koe tiwa te ngahi submissions ke whamautangi pom Koe. mo ngahi wike mai koe ni ka koe wili whaosi whainala se me koe. Ai ko le tu e piveni o mo whamautangi o mo te hopo o mo te alu o hopo pe ku whahu pe umea pe na hau pe na tolo tala mai tu ni. Koe. O ko whahu pe o submissini. Koe. Pe isai te mu aina o mai e option ke tokoni ki ono whawawave e o whaitutoni koni. Pe ko written submission pe o te a whai pe mau te a nau oral submissions. Mau pau au ia he akuri ki he written submissions. Maha wai peha ki taosi o ko nau whenau na toke oral. O ko ka tisai ka ato au mea koe ni he hui whaase mahina. Koe. Ko tui mahalo o ku kai ke ta whaatatari ka kai ke au ki ai koe ngā kai tāpuni ai chapter ko ia. Ko ngā koe whamautangi i whok koe maalunga taha ia. Pea koe ngata anga ia ke lava o eke ai ai ngahi to tonu tau po taha i ta wha koe whamau. Pea ku kai ke ko tui koe o whaangongo ai ka kai tonga ke koe hai tu unga kui ai ai hopo ko ia pe toki mahino pe hono la i he ene au atu ko ia ki he taimi ko ia. E piveni ko whatonga i hoki he media, social media, kua mai ki Nusilani. O ku iai e palparema o ku kamata ke whelao ake ai e kakai, pe ku mention hake e ngahi media i murin. Ai palparema ko ia ai takotaha pārangi, pero i whai toko ua pe toko tolu. O ku nau pehe nai hanga e he pure anga o puke whamalohi ki nau tolu. O kai ke tukwanga ki nau tolu ke nau whoki ki Amerika.
pe ko ha tu nga gui ai fela waki ko ia ka ko ilo ko kamata ki hoko ia ko issue ka ko he tafa aki ko tafa tala no ai FATUFONUA ia tafa aki sistemi ko ha ho wakai ki ai me tafa aki ko ia. Ko ia solo. So ngai mata vai fo ki ako o tafa whakatala no gai he vai fo system. Ko system ngā o ko ia na ton ke provide with clarity i ha manual o ko ha website o ke ne hanga whatawa taina iso ku implicate ka minister ka koe mata vai fo ki solo hono ave ai mawhai o tuku holo he sino o takai kai ke tohi ko ha whakakaukau ki he processing a we kawai mo exception ka pau ko le taimene o taimene emergency emergency law o kuia yon kunga nga we anga no kai ke ko anga ku ki fa ma bobo be solo o kai ke uhinga le ka we ai vending he motua palang ko ni ne loto mamahi mai mo ngahi excuse he ko ne totonu ya ana ka pau o ku e totonu ya ana ka pau ku ne se ma be foki ko no fonua kene follow for process ko ya ana ka ko me ne mahino mai solo he issue ko ya ayo o kai ke provide for process ko ya with clarity ko ya nga fe anga ya fe tu ko aki ka ko me be o fa fe ga we uraki o foi states forward ke tausi o wa ya tunga ko mai ka minister tal fiu i me bo o abroad na take ko step ko ya never been done before uraki a ko ua o ku hanga pehe u mea ko ni solo o re-emphasize mai mahuinga mea kon tatara nowe kia. Ai mahuinga ko ke tau. Ko kono uinga he ke oa alwe ai tangata ngā we alwe pa mo intellect ko ia. Matu e whetongtong au minister. Ka hao pe minister taktaha pe ko hae whaunga o ku whaitutuni ka hano Quran approve waka ke tō mai tō waka ke hau mawhainga mga wapuna. Kai o ko tui o te ai mea o ko mea puri pe o te ke taula to o ilo ki ai ke taula conclusively make better decision a better assessment to isi he kai me he o ta fa aki pe o ngo pe o kai o ku leke logical or reasonable justification he na both action Porque huinga kau ko mai huinga ai outcry ai motua pe kai ke outcry o finga ke ambassador fisi ko ambassador Amerika outcry finga ole ko ambassador tonga pe he u sino mafai pe he u pureanga tonga ai wai pe ki elemeni dia ai wai ke oi finga ko pureanga ke hange ko na hands off ange una o kai ke pe un na kai ke na au ke o mea o pe au o wai pe mo isi o por anga he ko kau ne solo ka pa te ta mai uhinga le mo kau le mo ni pe ko la para mai ko malai ka puna ne o slis pe ke malai ke malai puna au ko nga international lo ka ko in so far ko tonga ni peu sai ko kau
o kai ka mea, o kai ki easy undertaking ai ano puna maha private plane no ave hata me tongan. Kui. Kai ka ki easy undertaking. Ka kai ke sa tau ko high for adverse effect. Ko hai mea more pe mau ai me tongan. Ka pai o anga haki permiti. Temporary permit e land pay baba. He ko ne land ko pick up. He ko ai pe ka ngā o pe ia he mai wa puna he kai mo ta pe. Ko ha no mau. Solo koe anga whoke whakaukau, ko ha sola, pe ko ha kakai nofo mai, foreigner. O tūtū ni ia he tauhi ia ke iai e nau tokanga mawahe ka nau tō. Koe anga e ku mau, koe uhi koe taimina i tuku pōpulai a kau isleri hi ispite. Uhi ngai na ia e fo i whekau o ni ke kau isleri. Ke nau tokanga mawahe, ka ke ngata pe he kau ui tau ma kau masiwa, ka koe kau foreigner. He koe uhi ngai na ia e taimina nau nofo foreign. He whanua. Ai koe whakaukau koe o ku universal le whakaukau. Koe hanga koe whakapau te tauhanga tui ho tau wa e. I he su e kau mea koe ni. I ha whanua mūri. Ka koe whonga ni hanga hono. O koe ke mahonga o facilitate pe te nahanga o tokonia ki ta ke te whoka. I'm sure you'll do worse. Hendolo malu hendolo le ane kau mea koe ni. Ka koe anga pe ta whakaukau. He anga whamatala tau whanonga ai. Ta koe nai ai pe ai o angi jaike ke nau haia maha wakapuna wawau keni. Ka kua whatara noa pe wange ka pau ka heka te si me eni. Nea ka ata pe o mea pau kua pau ke tau hanga contextualize ke reality. Nea ka pe koe ha ideale anga te whakaukau, but be practical. If you be practical, you make sense, follow be ngai stakeholder. Ka koe whakaukau whoki, mandi whakau lulu tai koe, wakapuna ia pure. Mana nau whakaukau ke maa nau ki siri. Lahi pe mo ngai tala full story ia, ke kau tama koe ni nofo wawau. He foi tau koe ni hongo fulu. Ai pe mo whainga whakatala noa ke angai mu holo ngai fu pareti koe na papa holo i wawau. Ai lao e solo. Ka pau oku ka yelawa e kau polisi o whai nau whatongia ke umea koe tua ke nau ke nau alu. E koe essential mo ui ia ko te tawataina, te freedom, the ability to choose te nofo i wawa ko te whea. Mea bea e sistemi ia, mo governance sistemi, e nau facilitate how to do it. Kau ka whema ko whoki, e haku private plane, koe hae whounga. Kau hange pe ko lau taha, whangatuku mai pe ke palaparema, o i kai ke o mai e lao tohi, te ko e whunga ngā o tohi. Kai awe pe ia o tuku pe he minister, pe ko CEO, pe ko. He ko time whoke o ma ui ai corruption ni. Mai rewa kore, ki ai mai ki wheiwa koe, ka koe ngai wheiwa koe toa pe solo, o ko hano ki sira ona. Pako pe margo ui ngai e pure anga tonga, ke tuku pe ai mawhai he sino, o ngā koe whanki wheiwa. Whanki sila, whanki green basket. Mon e pito. Moko le rei ki foi wheiwa, pea tari pe te ki tari.
Oh yeah, go me ia go tau whakau fu ke PIVENI ko mana te ngai tau ki mo atu. Na ia palangi na hoko tā mate I wawa. Pena ela e whinga I ke whai ko hopo I tonga. Kana e hola taki I fo ke palangi e whetu tako hau pe e waka Amerika ia o ave ia ki Amerika e palangi ko ni mi whi ia. Wa koe ke fui lao no whai ki ko e tala noa ka go point fu ko tala noa ui ai. Ka pau e whetu taki ke ampastoa ki embassy ko Amerika. E wawe pe hono ave o nai te nau whetu taki he le volo ko iame pureanga. O kai sitseni e tolu ku whema o ke pick up me tongana o ave. Ko ngā ke hafu mea e paloparema. Ka tau tala whiri fo ke he isiu ko ni. E ku lahi whakamatala ko mai pe moe ha ka ku koe ki aha o profile ama ke tau wakai ki ai. Pe ua fo ki ai hange koe nak tala noa ki ai. Na ku whanongo he mea e ngo ministana behe koe CEO pe moe committee pe moe ha ku tika ke nau decision whai nau tali nau whakataha na tolu ki ai. Ai ku hange ko tala noa koe nai mei no wange he tawha apolokalama mea ko tawha fotu atu. Tohi I peke mahino koe mea ene hoko ka pai haha private. Chat ki tongan ulaki ua tol fani ma pe tika pa no rewa PIVENI Io pe toko ni lahi a ke kau mawhai. He koe whakau hoki solo ke whakatawa taina. If we are to operate under the good governance principle, mono ngahi whaipalalanga o good governance. Kone mama o koe whai tūtū ni ke topunga I ha te whiriwhiri manako. Ni saita hai. Kai provide te whai tūtū ni with clarity. Ko unga I ngai isiu ko ni solo he hange koe ni. Ka pate ke alo o apply ke hao laiseni. Lai kātua o mai ngahi requirements o ngahi criteria ke te hanga whakakakata. I lai fo I ste whakaosi, koe na ui he CEO. Hua ki ai. Ai koe fo I ste whakaosi ke toki o mai koe ki fo I whiwa. Koe kuhinga ko hahunga koe ke katohi ai ke kakato pe koe requirement ni, ko ho whakakakato pe ho miti pe requirement ni. You pick up your license to go pick up or aya ko whakaukau ia taha ia ngai mea solo ka pahe kai ke taulama vete umea mea kai ke koe corruption ia toi ma ui ange Kei whakausi e PIVENI he ka venga koe ngā mea ewa nau maari e ai koe taimi koe na mai e tohi koe Deputy Prime Minister taratu koe ki ai koe press release na tari mea koe na ke hoha ki ai angai masi ia hange ko manuki I he masi I he tampalangi ia press release ko atu e pureanga tonga o fu hoko ia ko whakamaa apito ia ka pai whakaatai ka kai muri ka ni ke na whai nga manuki ko ni. Pea ko maari e hoi mea no wā ko pea te se tita ke oku ke tila drugs, oku ke ave drugs, oku ha drugs oku mo aige mo ave mi mai masi. Oku ke hanga ko manuki e integrity ai aku dau vilo se kolo be e ube a ni pa ko ke ilo pa ko ha mi aku vili pe he ai aku ka ke ne loto be ke ta molo ke pure anga mo me pa ko ke ilo ke ta fa ko pure anga ko ha nga o te na fa ke e PIVENI ko tu mahalo ko isiu ia ku o vilahi no tala no ai ta ni tu ke ka pa ko me ke te fie ta na ki ke kai ke ta hoko ta wa ke ta ripoti kai ke he solo ko mai mea mon fo ia kau tam be ke whakaukau koe no ka whatara no ai e mauinga ke tau unu ke pulele rei po koe good governance. Ko ana moni ko chia ko ke meni ko cry wolf ka ko ha rofi he kai ko mea ko ke uhinga re ga ke ngahi allocation no fai he moto palangi. Ko ha winga ni hanga o ai ke fu ke hoko ka fu isiu lo tongo ia o ia pe process wa pe ke fo ke ambastoa na ki facilitate mai
ai wai pe me ai puli kai tala fu tawa ko ngai kai ko ngai konga foki ai solo ai tau ai mahu inga ko ke tau pay attention ke o mea go ya ka pau he ikai ka pau te tau hoko te pe he whaulao tuku he sino kai tohi ko i me nolo foi ko i requirement ko ya me nolo te tau e foki aki pe o mea go ni ko ngahi current issue penia ko piki mai me o te la fo aki solo mo ke o lave ki ai mahu i ka ko inga fo ko ta no fo geni i hono current mo hai system current e fonua ke makatunga tau continuously improvement ni ngahi issue o hake nai fai fo ki felau aki kono o hake he ka wai ko na wat ke mai go na wahe ku osi holoki pana o mai ka o preanga tari wiki ai ka ko men go no ke again come down back he me go o hinga le e zor ko ki ka u fainga ta ia ka wai ai ko wahe ka wai ma ka disability ai wai ki panga e walnoa malo e pa wai ki panga e kunoa e lo fainga membe sai ka paure wa o ku ke ai ka tai o ku ke ta wai kana ke disability ka ke ma lo pe o wahe ko e foi mafuri ko ni solo ka whakaukawa nge pepe ku hinga le mea ko ni ka tau. Foi mafuri ko ni. Tala mai rewa ka pau ke vai ka ke disability. E vai ua rewa hau ki wahe disability. Kai ma ka ke whanau mai ke scale e wahe nga. Ko ki panga waru noa e mahina, panga fi noa e mahina. Ai ko vai ua ele ki panga e fitu noa malo panga tolu lima. Ko wanga beta patata ai ko sai. Kai whakau. Kai te au e kau wai ia mo disability he foi combination ko ni o toko wa. Kako whehu i solo. Me ni ko te ha feitu uia ke kati ai ke mau e nau whie mau. Ko i kau wai be lawa kati mai me ai ke mau e nau whie mau. He ko ngā koe patset whoke e solo. Ka ke whakau he mea koe ni. Ko i kau minista kui tonga ni toko whape. Ka ke mau e koro muia. Ka ke lawa whataha kabineti ka ke nau lau na tō whai tūtūnia whakamea pa ke lawa he pare mi aia act on anything. He koe ke mau e koro muia. Tōna kau minista, alo kene mahina tae nau tatakai ati muri. O sto, o foi tatakai koe solo. O sto kato, o lava ka kato e wahia kone ki kau disability kone tōna tau kone. Sai, katau katong lea. Katau katong lea. Aia koe uhinga hao no kati at kau ti e wahe ki kau wai. Kai lava e nau folau tak mahina taha. Ko huinga whake whatana so kawan he ngahi makatuunga. We have never seen it before. Talo e tu e whanua ni a maanga manatu. Te kei ka hatai mea tō lahanga kau minista ai mori i tongan. At any point of time. Pea koe whangi ala kau minista koe ki alpeka hui ke taha. E soko nau mawahe me heni soko te tari pe koe patseti koe hui ke uape. Koe nau mawahe. Koe nue alo ni kau. Koe fuhu i lewa, koe hai makatunga o ku tuu ai mei he. Soko koe feitu e nia kupe he au e ala whae tuu.
O wai whake ngai hospitality na tau whanonga no hake whare area. O kua uia o miliona. E ngai pachete hospitality. Wai ko wholau. Hai hunga koe ke nau hangai. Kai ke ko time fuken mana tui na ulawe au ia ke mauinga. Hono whekaui. Ka kai isleri ke nau. Turite sola. Ai ko whiwhua ke nau turite foreigner. With utmost respect. Ko no hinga pe hena ia I taimina nau nofo hopo ate he whanua mui. E whakau e sai. Nai toi whakamama whai be mono turite ka ui tau, me kau wai, me kau disability. With utmost respect. It's the complete opposite. Aanga mea go manifestation o whakau I he patset o pureanga koe ni. Ai patset I nau whanongo au tala o pro-pua. It's a pro-pua patset. Ko hinga be ko I whatano kai sai. Ko I siu e taha. Sabi toki tata pun me peka o alo te ko I siu e taha ko whatonga ia ke ngai whira whoaki. Ai hiki ai moha. Hiki ai puha moha so. E solo. Ke mahari e koe ni. Mahari e mea koe. Lolo tonga koe campaigni he novema, ke whire novema tau kosi. Ai ko novema pe. Moa na panga tol wha. Tol nima. Koe foi mafuri me pokone, os pokone tale pacheti mo mea. Ta taha pe moa. Panga wala tolo tai. Koe huinga whoke whata noa ki ai. Ai kai koe ke hanga he kakai o whakatoka ngai. Kai ke hanga he kakai o whakatoka ngai. Koe whaki whakaniwi koe watu o ata atuake o wha. Si solo koe taimu na lere hopo. Nea mai ngai fulai tā, ngai fu mea lere. Whanki mira moa, awa pēketi mana, te au tupu. Whihui fuka I whakamau. Koe koe hau mei ke ngai fu. Ai koe whanki mira na o tuwa alo he whanki. Koe poine ni whatano. Koe sio koe ki mira pe, wow, kilo pe kai. I'm not too sure. Ai koe kilo te mua walu upanga e. Ua me upanga tolu. O whai e nau whai kūtoni. Koe hang pene whatano, whai e whai kūtoni. Kau moira whai kūtoni. Ne o sto tonge e. Kawa katoa, O hinga whai whatano, whai ne mahu inga ke tau pay attention. Tau lava, kai lava whakapoto e tau whai kūtoni. So ke katoa nei whai he tukhau. Nei whai he tukhau he tona kōsi. Ko whamakalan ko kona e wake. Despite ai hoko ai tsunami, hu mai mo COVID, ai pute ngai koroa o mai ke kakai. Ki tatau pe na tole hu akau toi lahi ange ia me lotonga tutu e kone whangapuru. Tau toi lahi ange. Tau toi lahi ange wakau ia ake ai rita e tātou miliona. Ko uhinga solo. Ila tanda announce ai go se plus e tukhau, totong tukhau. Ai tanake ai tukhau. Se plus ke tātou miliona. Our very people mo fukau e nau whakauru mo nau paspasi. Ko whihu I koe nei, o hake koho kulotou. Peo nau whakakau ko tātou miliona ko mai meiwhi. Ke kakato whi mau pacheti na te whesiti. Toi tāna ke tātou miliona, peo koe nau whakakau ko mau meiwhi. O huena koe whatanoa, he kapoe ke tau pay attention to little details.
anga ufa la lave ko ki mata tevol sin tatites o hangere wa no turiti tau modo no ene tau wale o tau me ko mea wale he whakakau pe ko tau tolu pe o tau te hanga abloa ka talamai hata o kungangana silini me funga ao ki he revenue he koe o te whakaukau ko ni sola koe neongo nai na hanga na tauria mantoi koe ngahi puha pe koe talamu na o mai he ngai tainga ve ngai family koe foi i extra effort here on top of he normal operation he nega ye mei tu haka tahe au tamaha ki puha ka pau nega ye hoko mea but the normal operation e fonua o kei hau pe ngai utai ngai kautaha sai ka e hanga fe ke futana ki o mau pea over so kon menu lava whakamatala ia ki solo o asia he tongo e puha moama te tongo e kolo ka ke whanongo mai ange ke mea wani pe uhinga li rega ko consumption tax pe ko CD pe sete tani ma ko CD o tana ki ai wa ko ne tau pe o container pau ke alu ko tangata business o to tongo CD ia ka hare wa fonga ngau he osi ko to tongo CD ko ha o to o mai e foi whakamore ko CD o vahe ia ki tana ki katoa ho kosi o vahe ia ko price per unit sai ko hai lewa une to tongi ICT ko kato ke consumer ko uinga ko anga foke anga alo ha mea o ku progressive ko uinga puna e me tolu fitu o val tolu ai ko mai no bito e piveni e fatala no ko ke fai pe ku ko te tala no foi tau ke current event ke ha go e kakai ai hange go ke tala no ke ai ku na fela fo ki nga hele tio i tongan i nga issue ni ku na ho ha ki ai ka ki mo ai wai be ni i ni heta ka mui me ko ka fanongo ke bakai falere pe ka folau ko ni ka minister ki muri he na ku toko lahi taha e nau tolu mahana na ko kotoa ki nau tolu ia ku fua pe ngai purenga muri ia e nau folau pe ke kia whakamore ia i e purenga tonga e nau folau mai ko iniko ngai ko nau folau mai o kumiha ha whainga maari e mai whanua ke o atu mātonga na he ngai na whake ka ko e taim tatau fuki pimen nau sia he fuhe i he post e taha o ku ngai friend i he ku PSC kalau kupu ne na ne hanga o tala mai ai foi mamafa ko mo na ne fehu ia ai ko ha uhinga o ku hanu e kakai e totongi uhila ke hanu pe kakai he malunga totongi uhila ne pehereva ko hike poha moa he ahoni o ke panga valu tolu na ne pehe i he pure anga ko ni o pohiva tu ene toa na hanga na tolo te kolo i ai hike na tolo CP mga mi akai ngako fatupu maha ki kana holoke na tolo e ka me paanga e tolo ngofulutup ke kilo o ngofulutup o alu pe o paanga fitu paanga nima ke kilo ke nga ke fai ai ka kai ke na kai ai na subsidize si pure anga ia ai to tai ka ke nga ke kai ai e fonua ka ko uhinga e pousia ko ni ke pure anga ko osiange umea ko ni ko hike mea ko toa hiki ni au ke poha moa na ma me to kon fra aho ai ko hiki a pa val tolu hange ko ye ko ke tala noa ke ai e piveni ai ko tu ko dai ni mi ko ke tawilo ko ha me to tonu ke fra hoko ka ku tu to tonu ke si o le rei pe ka kai piveni ke anga e ta fononga he ku ko ke tawilo ipe ku pe ta fononga fe ko fe u ye na mai post ko ni be tonga pe o ta fola ko ki fe ia Pau e o pau e fi no hiki po moa e so. Koia. O ka to pe me ko ni o kau pe o he
sio positive kia in a sense. Mm. He ki au oku mau inga ngahi tai halai ko ni ke toi whakapoto ame kisio ke kakai. Koe kau fuke ai moa ia e ngahi mea kai kulahi hono kemikare i koe unga koe sio wha finance koe sio wha komesiare ai kau wike ua bea ko matiwa moa ia kai ke ki au ia solo koe hanga he isiu ia koe ni o mai whakaukau o mai whakaukau koe ke whotunga e pure anga ke whotunga e pure anga mai anga e nau whaitutu ni e koe katoa ka ke au o kou kau whakau ia he tui koe ke plan base ai kai boi le so koe lava ke nia me wafta havalu lava ke ne tau wha e ku liliu e tai ti me ka koe urak fo i tau pe nau keep it holy ai kai ke utoi kai ka kanoi manu koa miti koa ka koe osko ia koe ku level of health he kwangu whatongai o ku multiple level o ia whakahoa koe ki mua tai nau o ku koe foi kau rewa koni ki mui mai tolu koni ki mui o ko kai pia miti but very limited ka ko lava o my consciousness o ko lava rewa o to konia awareness ke mea koe ni ka ko ala pia wea ko fa kai ko miti kai pia wi ka ko ne ospio ko ya ma ka foi wi ko ya de ka peke uta ala ka foi ka miti ka mini molo lewa ai ko ala ke miti tai kai ke o mahu inga ia ko whakaukau kona mai ko mea kai ke ko uinga fo ko ta no it's ko mechanisms ko system io wai whakaukau aki he ku kai ke ngata pe he ngai timani ko ne patseti ke lahi tanaki ko ti value ko tau exchange rate ka hoko ka to mea ko ni he time na tau hangai ko tau toria ngau aki tau ki reserve ai ko na tupu ngai maalunga mai tau exchange rate ka ko tau wala pe ke ngai reserve ko ne kamata holo i be mo exchange rate ka to mea ko ke hiki ai koloa mai mea ka hangai fo ko lau so ka pa ne i hiki ai be me tolu vitu o fa vitu Keki manga mahali epe. Foi ai ko é ne shock ia kakai. Kaki au. Os time que tu away que focau kakai. Que hanga e nau kai. Kai. No, neongo o guai e focau kaulelei. Que te reconsider kakai e nau happy e nau kai. Kai. Me he kono ga foko na ma ngo fu kai mo ai tai mo ko ga ko ne mama ko white meat ula foko white meat ko na no i lo ko white meat ko ni ka je ngata he ne no fo he ai si lau tau ka ko ka ne lahi ko lahi ko kemikale o fanga ke fanga mo ai tai mi na ko ako uinga yo mate va ve tau ka kai Mola. Io mahino pito e ta whaaki ko ni e piveni peku aonga pito e whatala noa ke heku pehe toko tahen au ni ke kapapulu pane ono pa me ko o si heke ta ni me pa anga te ua hiva ai e kapapulu pane ono ka kusai pe e pane ono tamani o ku loko te alat kita fie kaya pa te alo mati fu pane ono kai ku maka ki fangi hafe ini pongi i kapulu iki pe yo te ala to ko tonga ni no na to e pane ta ko ri ma to me ai pane ko na kai pra pa de on
Malo ku mahino ai ka venga ko ni. Ko ngata ko fi frata ko wike ko ta programa fa osi fo ki piveni na tala no ala ki report ko ni asika. Pe mangahi me aina o ku fia mahu inga le le ki whakau kau koe e kakai. Pe i taim tatau whoki na ke ki lawe i mai pe aina ki tala mai i ngahi me ai hoko ki he whamau anga ko ngahi liriu e whakahoko. Ta os tala noa whaki tau ke tu unga koe ni ihi kunau i he pē nolo pe mo ha uhinga kunau i ai mo ngahi mea pe he. Ka koe ne tu he tai ni mi ko mahino mai hatu unga ku iai ai whamau anga e liriu ko ni ko whakahoko pe ko i whakalongolongo ia he tai ni mi. Iyo. O ki mahari e fwoi mea koe a solo he kurolongo. E nā kai whanau wana e tala e announce e he wiki koe na ta programa e pule lulu. Na whanau announce e tō pule lulu. Pe koe he koe ngahi na os whakahu e recommendation e penologi ne a whio. Na hei whoke ngahi isiu whoki ai e malawa he foi pe koe haa foi appointment koe ni whai koe ni. Tene toi hulu i mai o māmaangi tau hala whanonga. Ke ngahi isiu koe ta tala noa koe kia. Ka koe talu me me hai o se wiko osi. Ke le mai weekend te peke toi ai o interesting i taimi. He ulotonga toi pe whakamaulahi e toko ua pe taimi. Ai hangi kau nei tuake whakamau polisi ua mo whakamaulahi ta. Ke heke announce mai appointment ko ya. Ka koe elito e solo e whakaukau. Ke tau tala noa i ngahi isu tene vete mai e hala whanonga ke ka hau. Ka pau tau moa ke tau tuku mai ki tau tangata hoko ha mamani o urele iange mo mea tau mamani. He foi tau tangata koe ni. Ke tau continuously improve for i system. Ko winga fok nau, ta whatanoa ko na ta whatanoa mai fui tau he report the best club. Kana ave ta whatanoa mo anga e trace neave o ngahi whaitutoni mo ngahi reporti. O taiku mai ke report ko ne asika. Ka ko pehe solo ke oa moa e to'o e tau tokanga e tau focus ke tau pay attention ke umea koe ni. Ko hanga ka te au manatui he ta POLOKALAMA ko si na talawe ke reporti ko ngā ko ta tau tuku aki a foi FATUFONUA na whai he ua nohonga furu. O tupu ngai e longoa ai ngai whamau ngā kau toki asi mai whoke umea koe ni he hoko koe ni hopo koe ni. O asi mai re vai o koe ke independent citizen. Ka koe mea pena o si whakatangi pe me mua e ngahi reporti koe ni e mo ngahi lao e ono koe ni ai koe unga ke solova ke palparema koe. Ka mahi e whoke asi mai he ao ni o tupu ngai e ta trace a nerve system o ta iku mai ke foi reporti goni. Ka ko pe e solo ko reporti o mau inga ke tau nofo ai. Ke tau nofo ai he ko ngā he ka pau he ka ke whai to'o pare ma ke mo ui matai la vea. Ke tau whe ao pe mo paraparangia ko ia o osi tau tangata hao tau tangata hao kou ke paraparangia. Ai ko foi reporti ko ni asika e piveni ko ta fai tala noa ki ai. Mahino foki os fai u hopo ia. Peka ki te lava u mea ia lahi ai o te fai hano hopo. Ka ko ngahi ka kano ko ia reporti ko ni ko ia ku ke loto ke whama mawhai e tau tala noa mo te siolo loto ki ai. He kuai totun ke ne hulu i mai ai ngahi mea ko ia o ku whatewhito ai ta POLOKALAMA ko i ke sistemi, Ko ia e solo. Moni pe was fai u hopo. Ai mantu ko u hopo ko ia nei fai e u le volo i lalo. Vale le maka. Ka koe
kako isiuia e solo kuloloto. Kai ke utui au ia, kai ke utui au ia ko o si rest in peace isiua. Kai ke ngaka pehe kakai o na mate he waka. Kako kakai ke moi mo fononga ki moa. So we cannot expect that to move forward without rectifying issue. He sio ke au fo issue ni na makatunga ai liu go ta ko ni sutone ke hange go ai go na ha go ba pesca go sei o tala mai o ko ni sutone COVID hain ko si oi ngai fonua ko niwe ki feitu ke konga go ne ai sutisi ko loto ke hoko te tauta solo kau hanga ati whakaukaua. Koe ripoti o si e kutui ko se hanga hataha o analyse whaarere. Pe wawe awareness e kakai ki ai ki ngahi kakano i mea hui he ripoti. He mahu inga ai tau historia ke tau wako mea. Ke ngake o te tau te repeat e mea te tau. Ia ka pahe ka ke tau hanga o ako ha mea me tau historia, te tau toi, se tau laki pe mo foi palparema te tau kaha. Very near future. He koe kakai ta tau pe ni na nau ihe foi chaos koe ni. O nau tolu pe ni o nau ke ihe. E ngahi. What else do we expect? Koe. Ai e piveni o koe taha hene. O ko ilo be mahalo o ke hei e ka koe taha kune whihui mai i he tehi o whamatala ko pehe ki he ripoti ko ne asika o koe ke tui ko rest in peace e ripoti asika i ngai mātu unga ko ni ke tā noa ki ai ngai te whito i mea i he ripoti o whea mau ia ke tau te wakai whakalele ki ai o mātu unga i whihui e taha ko ni une tā mai o pe fe ripoti ko tu rest in peace ripoti ko ni pe ku na ke tatau pe mo ripoti asika. Oia. He koe ngahi ripoti ka toa e sol. Ai kia haku ke pehe ke whanga malu ia ripoti pe te kupa ripoti. Ka pau waha ripoti e sol. Ka pau waha ripoti e tutu. Te tau address e mea koe ia. He koe solo koe hunga whatala noa. He koe no tautou o hake whakaukau koe ia. Te kai ke liliu e regime ia. Ka kai ta tau pena nau ke pure i mai e whanua. He tutu. Ka kai ta tau pena hoko ngoto e waka. Sai. Koe poi ni solo. Ka pau naha i siu ai. Ko wholo e ngā ua he ko nau tolu gai mawhai. Hange nia ko ripoti e tutu. Koe kau mea koe ne tutu ko nau tolu he mawhai. Koe ni koe ko hanga ko o hake. He lahi pe mono tukuaki. Hange koe no tukuaki mea koe ne kaswiki. Tala na ia e tila, tala na ia e haa wai mea ne tai whalao. Ka ko nau tolu nau i he feitu koe wha mawanga feitu. Ha mea koe ke a wai ki ai. Ko ripoti a kone asika solo, ko te sio i foko kaulo ti he tainu koe ako ti tu pou kolo talaketi ko. Ka pata ke whehui mai ko whe kau tamo ko ako nau tolu ben ke i lo ti. Ke nau tolu ben whatato ko. Poinia. Mea katoa pe e whakamaka tuunga. Ko awea ka pau waha ripoti, o te hege u whanonga waha ripoti ki tutu. Maka pehe uhopo. Koe uhopo na fau e whamauanga na kei koe kauloti penda na uhanga purei mai whamauanga. Ka koe uhinga whatala noa. E anga whewhe ke tau amanaki te tau inu hato e vai u mele angi. He foi whaunga te tau pe. Aia ko inia ko whatala noa. Hange koe ripoti koe na asika. O kuai me e o whemau ke tau ilo doki ai. O kuihe ripoti pe. Kau kamata hei fui whakaukau ko ni solo. Kau kamata whakaukau ko ni.
Ko hinga o hanga whakamore ke ho taimi lahi solo ko ripoti o pe se ono ngea ni mahiwa. Ripoti. Ka koe mana tui koe ngai whaka eke. Ka te lapa ki he kaau mo taimi ko ulau ai. O ko ulawa whaka pipiki takai hola ngai toti. Whamadala tamagoe. O ko lawa rewa o to'o mai e au ia ngai foi whakaukau o ko pehe na te hege e dressing. Ka ko uhinga i whatano ke he te tau. O ko loto ke tuanga hata taimilahi he hoko atu ai. Ka tala noa he foi ripoti gone asi. Ka ki au ngai isiu wana u tala noa he polokalama ku osi. Ke tau ilo ai matai lavea. Ilo whainga whakaukau. Ta consciousness te created te foi matai lavea. Pa tau lava reo ke tau hanga reo o whakaukau iai ai way forward ki ha better world. Better leaders. With better people. Ke he tau whanonga tue ni. Sai. Hanga o te whakaukau ko ni ke whakamaka tuunga aki ai whiwhiri e whakaukau. Koe waka koe asika. Nai whai e savea wha mui taha ki ai maritime koe safety administration a PC. E aho tahavalu ti se ma wafe ma walu. So koe report whaka mui taha ia whikau aku mo e waka i he sivi whaka maritime. Pot ngau koe safety administration office. Ripoti na tole he tise ma walu. Sain konture ke pure anga ia e pelere waf mahiwa. Whakatau e waka i sune. Tuuta mai waka he aho uruako siulai. Ngoto e waka e aho nima au kosi. Ka te whanongo mai pe uku whakapoto. I mean, na moe mone lau gogoe. Nai lau e tamago sione kawari. Sione mas kawari. O ni whakarea ni gogoe he ripoti. Na moe vare. Soka ni whakarea. Na moe vare. Ure lau peo tala. A tai whiunga e waka. Koe uhinga so koe wharea ni koe he report. I hono whakawhihui o sione mafi kawariku koe ofisa marini i he potu ngau e whanonga aki. E tare ki tare oreo e marini mo taulanga ki hene whakakau ki he tuunga o e waka. Na e tonu mo whiunga au pito ene tari. I he ene pehe na a moha vare e siope o ilo ai tae whiunga e waka. Kako he toho mai au ta toka ngā ke sio ke sequence of event. A taha walu beno ti sema o afe maa walu. Ko whakarea ni koe he whaumatala i koe he savea whakatau koe waka i fisi. Ki mu ain patau ato whakatau. Ke whakakaukau ai pe kuai ha motivi. Ha ulterior motive na e iai ha personal interest, not people interest. Sai, koe whakaukau ai. Koe whakamatara ni koe ai savea koe mei fisi. Koe tau tō lolo ni ai motua o e waka. Pea koe tuunga koe ni o kune lolotonga iai. Lolotonga iai he tisema o afe maa walu. Ka pau e whakangofua. Ka pau e whakangofua ke wholau. Tene whakatupu, ha whakatuta maki, whakaririfu au pito i tahi. Whanonga he ke whakatangitangi a ripoti so. Na e osi ai pe whakatoka ngai e tisema o afe maa walu. Ka pau e whakangofua ke wholau.
tene whakatupu, a whakatū tāmaki whakaririfu au pito I tahi. Pea tene whakatupu foki hono uri o ea. Kua taimi pe ke whakatai ao ngai ai wakani, he oku alu pe taimi mo ene toi holo lahi, yange hono tuunga. Kua au ai wakani ke tuunga ui kai malawa ia, ke toi mono mono. Whanonge fui wharea ko ia. Kua au ai wakani ke tuunga ui kai malawa ia, ke toi mono mono. Pea ui kai toi whiunga ia, ki ha whaahinga ngā ue pe I tahi. O kui kai malawa ke tau tae toka ngai, ko e wakani o kui kai pe whiunga ke wholau I tahi. Mahino pe fui wharea ko ia solo. Mahino pito. Seo koe whakatangi e nia ai whakatokanga me he Maritime Safety Administration Office. Ti se ma wafe ma walu. O hinga e whakataranoa koe ni. Pena e anga whewhere wa, koe whehui koe anga whewhere wa a luato e pure anga tonga ia. E peleri pe os talamai pe uraki. Tene whakatupu hatu tamak whakaririfu. Ua, o kui kai toi malawa ke toi mono mono. Sai. Tau whakatau e tau tolo e waka. Koe e solo, koe huinga pe ku lawe ke mea koe ni ka kou kei hanga o stati e fufu, ai fu keisi koe ni solo, ke ta hanga vete mai he koe mea koe ni. Ka pau he kai ke tau hanga tatoria o ngau e ake u mo ni mea makatu unga o finding koe ni. Te tau alu pe tau toko, moni whatanoa koe solo ki he hanga koe kau kompitao o invente o misini, fifi misini, ke ne hanga titeki ha taha pe o ku intent, ai ne hanga read the wave, ai brain wave, ai ke intent ke kai hapa. Panau ki tesi I elai, e molo I elai, mau e tōni manoa. Panau whiwhia, panau pege, nau ki hao angi ki Sydney. Hau Sydney o ai molo ai, raki I tesi pe, mau tō te au. Panau pege, nau ki afe mai pasi hiki o hu mai ki tongani. O e nau raki tō, tamai pego e wafu more fu misini. Molo poki koi, pakatala noa solo. Ta koe kau kai a kau pe dia o kunau e o folo ki, e ngan tunga mawhai. Ai koe kuhinga, anga whewhe ke tau whakau, o si whakatangi mai pure anga whisi e tala mai, tuhoe o fo mea lalahe ua. E whakatopo he waka koe ni e whakatu tamak whakaririfu I tahi. Pea koe waka koe ni o koe te lawai mono mono. Pea aluatu le mai pure anga tonga ia koe cash basis sales contract. Ai koe winga ia koe o atu peho kesi o mai waka os tantila. Koe ke aha o kaunga mai koe ka au, koe ke aha te kaunga tau kako. Ko winga he te taulawa peo mui mea koe ni solo te tau ilo ai. Na iai ai ill intentions. Kako hae huinga o koe hae huinga o tau te ai kau waka ia. Hae huinga o tau te ai kau waka ia. Kako ke tau te ai o nā me kau whakatau waka. Monlahi a pita. Koe mea whukia e piveni o ku whai kia e tokanga koe a kakai. Koe ngā whoki he koe o hange kona ke whakatala noa kia ane nai te tatoki hoko atu he polokalama hoko o whakaiki ki a ripoti ke ta lue he ripoti. Koe ngā ke kakai ko ia, ilo pe kakai ia ngoto asika. Ka koe ripoti mo ngahi whakaiki ki o maho inga ia ke mahino ki kakai. Hange koe mea kona ke tala noa ki ai. Koe e pehe koe he taha e ka wha mo on he ripoti na mo e ware tene lava peo sio ilo ku tai whiunga e waka, he? Ka koe tala ke ti whoki na i he fo I kau taha waka ko ia
Ai ko na le fa me fa ta vaka. Ko lot se vele ko ia na pare mi he taimi ko ia. Ka tama he fra mo ni na mo vale te ne lava sio ta fe unga vaka. Ka ha ku na ka ke lava ka poto sio ho ilo ta fe unga vaka. U tama me lava vale sio ka poto e ia una fra fonu i he fata hatako ni pe mo pe nolo. Una ke ia i pe ahoni. Kuna tole na kai ke na lava sio na to ilo e pala pare mai vaka pe na lava pe na to sio kana na kui. Pa ka pau o koe ke nau ko konga taha. Ka pau na kai ke nau sio ilo tai fe unga vaka he aho ko ia. E anga fe ha nau sio i he ahoni i he mea go na lo tonga tangutu ai he tai ni me pure anga o ilo ha mea o fatu tama ke kakai. Ma e te ngoto pe ha mea ia. O kuna tataki. Ko anga e whakau no whakahoa koe ke ripoti. E piveni ka ki whama apopo mai pe ai. Ka tatoki whakai ke ta ripoti i he ta polokalama koe ni ka hoko. Ko ia solo. Ko no moni fo wage ko patadoa. It's not by choice. Ito hoko pe. The history bound to have to repeat itself. Ka wange fo ko lau kapau pe bea ko vare ka ko ha ko ko lawa. That's the $1 million question. That's the $1 million question. Pe ko me ko ko hanga yo tuko taimi solo. Ke hanga o kumi tari fo i wena. That's the $1 million question. Pa ko vete anga ya ko sio. O mende ni hanga o unlocka. Ai nga fu taulau o ke tawani he tau uriliu o fabrika. Pea koe ai e solo koe ki mea peni ke o. O os whakatalano au ki he tōtahi i Australia. Pea koe ne whare i whakalao mai. Umea koe ni ke awa toi ke toi awe ki whamawa. O ki hanga pea ki pui whigai whakaukau. Pea o ne presi mai e tene tokon whapanga mai kau hanga o awe mea koe ni ki whamauanga. Solo, kau hanga tala noa toi rewa he foi mea koe ni he koe konga pei ai isiuna ta osea kei kata tok hoko atu. He foi, e rito peo e whakaukau ani. Pako kore atu ke oa, ke neongo pele kua hanga hi kaureni event o mai pe. Ua moe toa ta pokasi me ngahi mea koe ni. He ko au ko sio ko hono vete o e haisia o e fonoani i he ahoni nofo i he umea. Pa he kai ke tau wala ki ai. Tau mon bea solo. Ila koe mantuyu ko sio whakasistemi aku ki he kulawa i ripoti. He kai ke lava te utato a koe fu pese o no ngeo ni mafitu koe ni e whakaukau ai ngahi ripoti mo e uru. Tai ne miki o e whelala vei ai correlations ai u component ke u whamatala ke me u enkolo ke ke lava he capacity whakaatamai no moloia o kei keep in a concentration mo ne focus e ne lau me pesu a ki o au ke pesu o no ngau ni mafitu. Ako uhinga koe e pehe koe tuku mai hok taimi ka hanga o structure whaka system a ripoti ki hawhahinga mechanism whaka computer ke ne tokoni ke ne bring out the clarity koe. He koe foi whakatantangi pea koe solo o foi ripoti koe mei fisi. O si whehui aia ka pau ka ripoti e me maritime a fisi o go atu pe ka pau e kai manatu e kai ke waki o ia whakatau e wakata e o ke maritime. Ka uia ngai information process. Alwa tuku lo tonga kai la mai maritime ko whatu tamaki whakaririfu. Kai ke ngata pe mai pe tala mai e hoko whatu tamaki tahi ka tala mai whakaririfu e whatu tamaki. Ospe toi tala mai koe wakahe kai toi lawa mono. Ke whakakau rewa ai kau whakatau. Whakakau rewa kau whakatau. Te nau lawa e nau tolo mono. Pe hei kai hoko ai whakaririfu. Mone e lau wanda e Sione Mafi
Asione mafi kawari na amoe vale si opo ilo tai fe unga eva kako hinga ko mea ko ni solo neongo ki hauia neongo hono fai via pe he ko osfai hopo taku he kai ke toi lava te solo ko hunga whakatara no ki ai nei sen mai taga te au ai tutune whamauanga Britania ke nauhanga quash ke koe nauhanga strike out strike off kai ke nei hange foi tutun ko yaga foi tutun ko hopo ko alasi ke na i kai pe ke mo ua ia ke pe he ai kono koe hunga whatano ke he nei foto he pare mia ko hai kai ko Brent Johnson Brett Johnson ai ko Britania ko he wa feta haiwa na ne foko tu ke kuini ke tau fi fatai mi fare area foi weekend kana ave me agora que foi mauanga wat ke in a house ke out a house o ku tamai na to ko ja jurisdiction ni a foi mauanga ke no foi mau e royal prerogative tangi le vai ko al ke in a house tala mai le na to ko jurisdiction ko unlawful le me ko pa na alu le va ke supreme court ko tutu ne supreme court ko winga fo ke fala ve ai ai mahuinga ko ke ave umea ke vete mai me fa mawanga neo mo ka to fa matala me go ka ko mari e hono ave ko fa kau so tutuni mai lewa me he fa mawanga lahi supreme court ko ke nau toka nau toria ko ha motive na fai aki ko a hono tau ko pare area toka nau to ko ha effect o foi tutuni ki fare area pa nau pe lewa ko foi effect ko ya o hanga foi tutun ko ya frustrate ai fatongia o fare area pa une hanga o une mau e parliamentary sovereignty mo parliamentary accountability ko whakarea ni solo maari e kau he kontea ko ninda da whantanua ko pehe ko he mea o kui kai ke aha reasonable justifications pe koe hae mea na advice ke kuini ka koe ke aha reasonable justifications ke tāpu nea whare area he koe whemau e koe ngahi ki constitutional principle o accountability o kui ai function ia o hanga he foi o ne hanga ia o limited ability e whare area ke tiniwa nau function ke nau citizens so ke ene be na nau tutune wa unlawful ta ke ngata he nau tutune o unlawful nau tutune ko case ko oku justiciable o wai jurisdiction ke fa mau me ko huinga foki na hanga he lower court ia ko o pehe o pa ke halau ia le ko legal stand ai ko me ka ke halau legal stand ia ke fa mau ia ai tutune o ta so ko tare ne fa mau la hia o wai constitutional principle ia o mau he tutune mau ia dia o constitutional principle katongia ko ia fa no solo ke mau inga ko manatui solo ko tui ke mea ko ni ke mea ko continuously improvement availability no mai availability of new knowledge ko hinga ia ku whakakau ko kore tau ia community, educated community. If you want, ke tokoni, ki hono analyze me goni, give me a message.
ko hono hinga he ko report ko ni it's a complex report. E ga ye lava he simple mind o ordinated. We need ko fema o ya nga fo I need a task force. E ma walk through me go. Mana tui i me go ni ta fa ta no ga solo. I limited e tau consciousness mo tau awareness. Na uhingai e tau tafoki hake o fai whakamau. Koe tau apapeu tau ka oku tau stop thinking. Tau kamata reu ke tau chachi ka kai. He nai peheni anga whakau gausolo. Na ia e kuonga e nai tuia mamani e mo e kaulotu ko mamani o freti. Aki pe whakarea he wholofola i he tohi whakaha pehe tokua o koe whakarea there are four angels in the four corner. Four corner of the world. Sai. Ko te tānoa pe he foi four corner. Ko tau tānoa te toke tapa wha. Ai koe four corners of the world. I he literal meaning ia. E te hanga pe kita whakatonu lea i. Na nau hanga na tolo tu uaki o tapa wha pe. Nai toko mai kau sailors ia me kau Chinese ia tala mai. I kai koe ke tapa wha mamani. Ka koe taimena na o introduce mai for new knowledge koe. Nai kesi da poli he kakai. Palau nau praise me o nau. Whawhepaki ke tau tapu nau. Ka na iku ia ai fu. Ka mate lahi ia. So ko kuhinga koe aku. Evil exists because of our limitations. Kai koe ke maa usia e tau whakau. Hoko rewa i volo ia. Uhinga ia solo whaatara noa koe tuang peke tau teka. Ke ua ngata kau teka e te kahe tene hanga hulu i mai fo i mam. Ke tau lawa hoko ato. O kou whakapaua tolo. O wai mea ke i taliui ki ai. Me he ta lau pe fo i palakara whakona e ku lau ki ai. E ku lau ko i we have a lot to be accountable for. O kou tui au ko toko fit wha ko i krista hi solo nau ke i tangi mai pe. O nau ke i tangi mai pe. Ka au e solo ka pau hanga tau tangata ko niori aki nau tolu. As if like ko me noa ia pe nau tolu. Ta i thrill he report ko ni. We are not doing justice. Ko tau kau ngā whanonga e mo iso. Maria pito. Ka uloloto ka au whakau ko ni. Ka ki au. E hanga he mea ko ni o vete ange ai toto o ku tangi mai me kristai. Pe tene hanga hulu e hala whanonga i ka hau. Ke fie maari ange ai ka hau so. Hanga i whakau. Maria la pito. Piveni Piukala pito ai whamatala ko ke whai. O ku maho inga maari e pito ai whakau kau. Pero tui mahalo ke tangahi polokalama koini. Ka hoko atu ka matahe wi ka hau. Te ta whenga lahi taha kota taimi ke ta nofo pe he ripoti. Ke ta lue ai pe mo ka inga koia kuna o mui mai i polokalama. Ai malo pito ai polokalama au ni te hame te ke tokan kege ke whaos pe te ta mawai ka te tok wheloki i he wi ka hau. Malo solo. Okay. Malo pito e piveni o whaatu ke te koi pe mo ngau whaitonga na ka te toki sio i wi ka hau. Kainga koe la vai e tau polokalama koia i he ahoni, he FATUFONUA fo ou, pea ku whamalo atu ka teki mō tolu, i he lava le rei koia ke mō kau mai, i he polokalama ku lava ke whahauka atu i he ahoni, ko ilo peku lahi pe mo ngai whehu i ku mō o mai, pea ku toi whamanato atu pe ka teki mō tolu, koe ngai polokalama koia o ku atu pe me he ni, ngai polokalama whakawiki hange ke FATUFONUA fo ou, ma ngai polokalama ke he pe, koe ngai polokalama ia o ku sponsor ki nau tolu, ke whakahoko i he wike kotoa pe. Ka okei ata pe ke teki mo tolu ka pau ku ke fia mao. Ke whai ha polokalama pe te ke tala noa mai ke whakahoko ha polokalama ha mea ku ke fia tala noa ki ai. O ta tau pe ia pe ke hae whahinga tui o ku ke iai. I don't mind. Ku ke kau i he tawha aki koe, pe ke he ma, pe ke matau, pe ke tuu pe koe loto maarie. I don't mind ke hao polokalama koe ngā ata, ai Vipon Media ke te koe, ke mea mai, ke kau he polokalama koe ia,
ko ngā o ku kai kia ha taimia e tāpuni ai kautaha ko ni o ngongo ko ni me hata o tatau ai pe ia pe ko taha ko ke maolunga I he pure anga pe ko society pe ko taha ko he kau kainanga pe ka kai masiva o fonua you are welcome ke fitu taki mai ke kau I ngai polokalama ko atu I hoko ai tolu I ahoni e o atu ai whai a whatalano ma wahe pe moe o minista e ua o pure anga lolotonga ai ko Honorable Sengsta Saulala pe mo Honorable to ke ta Breami waske la tu ai tena me mai pe ki he studio ki heni I he hoko ko ia tolu pe te mau polokalama to me heni I ahoni pe aku mahu inga ki te foki mai o whanongo ki he whatalano ko ia e whakahoko pe mo e ongo minista ko ia pure anga una lotonga I Nusilani I he tainimi pe ku whai ai whemahino aki mo ki naua tena me mai ki he studio ki heni he Vipon Media ke whakahoko tu ai polokalama ko ia o ahoni I hoko ai tolu. Ko te funga whanua alo au o ku na amanaki ki he wiki ahoni o ku matoki kamata ai polokalama ko ia I he wiki ka hau pe te ma lere whakawike ua ko ngā ku ai tō whoka ai flu pe aku whema o ke ki lere whakawike ua ai polokalama ko ia o au ke taimi e to ki malohi whiunga ai professor ke lava o hoko atu e tau polokalama ko ia whakawike. Ka ke, apart from I he ngahi whanongonongo ko ia o ku loto peke o atu ai toi whamanatu atu pe tau kau sponsor ko e tau ngahi polokalama ke te mo tolu ko ngā ke mo iloi ai whakamalo ko ia ki he South Pacific Loans. Ko e kau taha eni o ku nauhanga sponsor e tau polokalama ke lava o ke hoko atu hono o atu ko ia pe mi he Vipon Media. O ana ki te hanga ke he pe mi Stelek to Bow pe mo e South Pacific Loans. Ai ko e kau taha no en kau taha finance eni o nau tokoni I ho tau kainga tonga pe mi he ngahi tau lahi ko tau situ a mea wau ke ahoni. O nau ofisi I manu waringatoni pe mo Cavendish Drive I loto o Kalani. Ka bau ku ke fia mau hatokoni whakapaanga pe ke fia mau wharei. Fika whakamo ui o na ke toe tatali. Ka ke whitu utaki rewa ki ai. Lea ki e Stelek Tupo I he South Pacific Loans. E lava a Stelek Tupo ke tokoni atu ki te koe. Iha whahinga mea pe ko mau te mo e nau kau ngā we ke nau tokoni atu maau. Ko ho mea pe ke fia mau ko ho o telefoni pe ke te kina ndolo. Noa walu ngeau. Valu, hiva valu. I he South Pacific Loans. Ko e tau wharikoloa wala. Page Fashion Store o ku kei tumalau I tonga eki. Te ke lawa whitu taki ki ai. Hanga tu ki he tau mo e pia building I loto nuku alofa. Page Fashion Store ko nau whika telefoni ena valu fitu noa. Ono nima, ono wha. Valu fitu noa, ono nima, ono wha. Te ke lawa o wakai ke nau wala. Whahinga wala pe. Te nau lawa ma watu pe motokoni atu. Kia te koe, I he whakatau ku ke whahoko o e tokoni ia. Ki he hoko atu ko ia hono sponsor. O tau ngahi polokalama ko ia pe me heni. Ko tau live stream o kei tu malau. E lawa pe ke whitu taki mai. Fia mao whaita, ia o mari, pe ko hao whai aho, pe ko hao putu. Te maulawa o whakahoko atu ia pe me Nusilani, ia whahinga whaitu pe Nusilani. O ta tau pe I he live streami ke whakahoko, pe ko hao fia mao whaita photography. Lai ta te maulawa whakahoko koto atu ia, pe me he Vipon Media live stream, I loto o Kalani. I he mahina koe ni ka hoko mai. E amanaki ke whakahoko ai pa me live stream ai Vipon Media pe me Brisbane, Australia. Ai o ka manaki ke whakahoko e tes. Ai live stream me ai I he Vipon Media. Ai a kapau ke whia mao hangahi katoanga au ke nofo he line nea tu o Brisbane. Pe ko whea beha tapa I Australia. E te ke lava whetu taki. Ki he live stream ko ia te mato o atu e whika telefoni. Whilon te si ke te koe. I he taimi e mauai e kamata I he mahina ko ia ka hoko mai ai live stream ko ia. Whia mau ai kaunga aue o ku kei whia mau a pito. Ka pau ku ke whakasio ke mau hanga aue ke ngā aue ai
o ku ata ai mau kaunga ue ke hu mai. Fitu taki mai peke te au i he noa wataha, ua noa ni ma noa no noa fitu, tala mai ai puka hae whainga ngā ue kou ke whia mau, o ku ata e ngā ue dai ni mi, whia mau ngā kau ngā ue sivile, leipa, ke ngā ue koe wahe usai a pita wahe, o te ke lawa pe o toko ni lahi a pita ke te koe, ka ke fitu taki mai i whia telefoni koe nā, pe ko ku messenger, noa wataha, ua noa nima, noa ono noa fitu, ke kamata ngā ue pe i he wawe tā aho ni pongpongi, poko whewhea aho ke whi kamata ai, o ku ata ke whitu taki mai, i he wawe taha. Ko ngata pē tau ngahi whanongono, ka mo mea tau toki whelongo aki i he taimi ka hoko mai.